Peluk bro, pada sebab speech Go 98 YouTube channel itu zat mobile pedeng. Te peluk bro kani ka iPhone XR kani te PE. Te kani ka phone ayo na po jaga tinyon. Pi ka phone adu battery rumdon, kamera rumlong te kani ka front kamera ru kala LED. Te ka kamera, front kamera, back kamera, screen, charging board, singkat kadang biang lo do sedong kani de tang di nai tinggi ni hi tekan cek ka phone nomor condition ni ka ni so kile tak ada super glue kani itu berduru sang sei kani nolak nak kalau ke mana tentu lah isi dah simtre ngalala tenta simtre ngalala din screen dengan pin screen ki berkhat dengan law screen berkhat dengan pet kumno ki benang biang maka phone kadang long nam dengan cek mentas pangmah bro ka phone dengan tip kadang long nom tip dari kita tamala tak super blulut te hane tangka back camera jongka ni ka back camera connector la damage tamato itu sa snai tang pe sa ka phone ni kong amin kumno ka phone kadang long nem kadang read nem kadang yat nem sakmat te ni kong ngan tap su charger man jaga charge kan ada pungkun ada pungkun ada view pe minta kumno kadang ding nem ni kaisan ni belum malah cek multimeter phone puno kacang nomong ka phone kadang runding kebiang ka phone kadang runding te bro ka phone tak ada damage ha bon ha te saniwi connector jong LCD jong ka kamera kan iru ka front kamera ni de kini di front kamera 1 2 3 4 te back kamera di ni we siliang te idi beladu tu te ada damage bang ha ini te ngap order ni kamera back kamera badu ni jong ka sejembut ngap keleng kini 1 ini kok tahap saya lupa rokok kini kipas iki ini ada sedang tapi bro merokok bentip ya phone kadang long em te reading biang ka charge biang dengan pet dengan saya pet kemudian ke phone kadang long em merokok bentip te sa comments jangan like ke video jangan ni mah bro klis pun